tau rabo tātou te whamalosi, tātou te whinau. Ia ma tātou te tari tonu i le mana o le tātou te talo. Ma tātou sa i le manu a wā o le rii na te taita ia tātou i le manuia. Le ngati foi lea o le nei misae mo li whapito foi mo nisi foi o mātua wa whengai ei nisi foi o tātou a inga i le au pungsa o le maliu mo le oti. Tātou te manutu ai o lātou a nganga i whaatasi foi ma nganga umalawa o tātou mātua uso matu whawhine o alum whanau. Leo o maliu di nei vai tau ia me se foi o la nganga umalawa o lātou maliu. Ia o le tātou ai ngai ia tātou maia. Tātou te awe tātou whawtai o si tātou tauranga whawtai i le ri. Uso matu whawhine tātou te mana tunatu nea tātou angsala, ina iau ngā tātou e whamalu le nei misterio pa ia. Na oina mai oe e whaamalo lo i ewa loto salamo, lea li ie arofa mai, lea li ie arofa mai. Na ea fio mai e vāra au tangata ang sala, ke ri soe arofa mai, ke ri soe arofa mai. Ue e whautua mo mātou i le au tamatau le tamā, lea li ie arofa mai, lea li ie arofa mai. Ia alofa mai a te tātou le tua leona mana uma whamangana mea tātou ang sala, ma watu i tātou i le ola e whaavavau. Āmene. Ia tātou te talo. Le atuailo mātou te mā ua e tongi ola mātou ma ua e whai ai mātou ua au whanau ia ke riso. I e si le sila mai a mātou, fo i mai a mātou le saulotonga moni, ma ia mātou atu wai le tuwhinga ua e fola ina mai. La mātou lenga ne nea lati lo mātou wali o Yesu ke riso lo walo, mo soifo i e mapule whātasi ma oe ma le anganga pa ia, o le tua mo le whaavavau lava. Āmene. O le folanga mo mua e mau mai lea tusi o Kolose. Kolose na mtaupu mua, fola mai i le whaipu lua suma le wha, i le lua sifuru maraiva, whauau lea i le mtaupu e lua, whai upu mua i le tolu. Kolose na mtaupu mua, whai upu lua sifuru mare wha, i le lua sifuru maraiva, whauau lea i le mtaupu e lua, whai upu e tasi i le tolu. O le matua. Ua whai au auna ina ia matua fola ina le mea lilo sa nā tia talo mai tupulanga ua mawai. O te ori nei mea o te ti ngā ai ono o tau. O te whaatoa foi i lo tino o mea wa tutoi i puapua ngā o ke riso, ona o lona tino, o le ekalesia lea. Wa whai au auna i ai. E tusa ma le tauwhinga mai le atua, watu ina mai ai i a te au mo o tau, ina ia matua fola ina le awhionga a le atua. O le mea lino lea, sa nā tia talu mai i aunga tangata ma tupulanga wa mawai. A ona pō nei, wa whāria mai ai i ona tangata pa ia. Na whina ngalo fo i le atua o na whairo atu ai i ate i lātou, le winga o le sili o le lelei. O le nei mea lilo o inu ese, o ke riso lea o roo i ate o tau. O le wha moe i le manuia.
O ia lava mātou te tala ina atu. Ma apo ai atu I tangata uma. Ma hao atu wai I tangata uma I le poto uma lava. Ina ia tu ina atu ia te I mātou o tangata uma wa mātutua I ake wiso. O le mea lea o te ngalui ai ma fina finau e tusa manana lava ngaluenga. O loo ngalue lava I tutonu ia te au ma le mana. O wā o te manao ina ia I loa e o tou o loo finau matua tele. Ona o tou ma I lātou I lautikaya a toa ma I lātou e wale I loa mai au I le tino. Ina ia wha ma whanwhanaina o lātou loto, o wha so ina I le alofa, ina ia maua e le o loa uma o le mautinoa I le loto matala. Ina ia I loa le lei le mea lilo a le atua, o ke riso lea. O ia te ia le o loa uma o le poto a toa ma le malama lama wa lilo ai. O le tala le lei a le ari. Le atu wai whaafitai. O le salamo fetari ai. Salamo ono se fulu maridua. 5 ono tani, valu tani. Salamo ono se fulu maridua. 5 I le ono tani, valu tani. O le tatou tani. O loo I le atua loo o le tanga ma loo mamalu. O loo I le atua loo o le tanga ma loo mamalu. E moni lo wanga ngai e te whaarolongo lava I luma o le atua. A wā mai a te ia lava lo wha moe moe. E moni lava o ia lo papa ma lo wha o le tanga. O lo olo mawalunga e le wha nge ina. O lo I le atua lo o le tanga ma lo mamana. Lo nu ue, ia o tau whātua tua ia te ia se uma. Ia o tau momoni atu o tau loto I ona numa. O lo tātou manu o le atua lea. O lo I le atua lo o le tanga ma lo mamanu. Aleluia, aleluia, aleluia. O au nei le ala, le upu moni ma le ola. Aleluia, aleluia, aleluia. Ia whātasi le ali I ma o tau. O le wholofolanga ma le pangalia pa ia na tukusia e luka. Le ali ia vi ia oe. E pangalia luka lo matau po ono. Wholofola mai I le whai po ono I le sepuru martasi. Luka lo matau po ono. Whai upu ono I le sepuru martasi. O le matua, wa lama lama ia te ia. Pe wha malo lo e ia I le sapati. O le tasi foi sa pati wo uruai o ia I le sunako. Ma hao au atu, sa iai le tangata wa ngase lo na 5 tamutang. Wa lama lama ia te ia le au tusi upu ma le au frausaio. Pe wha amaroro e ia I le sa pati, ina ia lato mau se mea e momori ai o ia. Awa si le fia e ia lo lato manatu natu. O na whetalai atu lea I le tangata wa ngase lo na 5. I nā tula I ia, ma tū mai te tonu. O na tula I lea o ia, wa tū mai. O na whetalai atu lea o Yesu ia te I lātou, o te whisiri atu ia te o tau, pe te tau ea I le sāpati, o na anga le lei, pe anga le anga, po o le whaahola, po o le whaasioti.
Ua sila solo o ia ia te lato uma, ona fetalai atu e idea o ia te ia. Ina whaaroloa ia o lo lima. Ona whaapea i lea o ia. Ona whaapea i lea o ia. Ona toile lei ai lea o lo lima. E pei o le tasi. Ona matua ita i lea o i lātou. Ua whetau talatalai. I so o si se mea lātou te whaia ia Yesu. O le tala le lei a le alii. Ia vi ia o e le alii o Yesu Kiriso. As always, to the young children and the young people of Samoa, around the world, in Australia, and also here in our diocese of Parramatta. Well, I think most of us, we watched the third rugby test match between the All Blacks and the Wallabies, and well, yes, the All Blacks are too good, as always. But I just picked some very beautiful moments after the match, and we all know about Australia and New Zealand. They really respect each other, especially with the sport of rugby, because all of us Samoa, we love this sport, and I truly believe that most of you young people and also the young children are very happy to know that you're always in your clubs and also with the grades that you play here in this country. It's sad that we cannot do it at this time because of the lockdowns and the restrictions, but I'm pretty sure hopefully when this cup is over, hopefully very soon, please, I encourage you to go back to your sports, not only in rugby league, soccer, because sports is very beautiful, especially for us Samoan people and also for Pacific Islanders. I think all of us were very, very surprised but very proud when All Blacks captain Ardie Savea firstly spoke in our language when he said that which he said in front of the media and the whole world watching. He firstly humbly addressed the Lord in our own Samoan language to give thanks to him. And then he said in Samoan, which he is speaking to all of us, particularly to us, our Samoan people. And we see the pride of this Samoan son for the sports, which really brings that light to all Samoans, especially what we are going through at this moment. I just want to share to you what Jesus did, because he also said something very encouraging to a man that he has a bad hand. So Jesus wanted to heal that person, but there were a lot of people who were complaining, and it's like they are very jealous and trying to tell Jesus that it is not allowed because Jesus is going to heal this person on the Sabbath. The Sabbath is the holy day that God tells the people of Israel is a day of rest, which is no work. But Jesus wants to heal the man with his bad hand. So Jesus asked the question, am I doing this to harm him, or I am doing this for the good? And Jesus is speaking very something important, that he telling us that we must also do good, to help people in many ways. That when people need us, it is our duty that we must go to help our people. And also as Samoan people, this is our life, that although it is very difficult, especially our families and parents really understand this, but also for us, the young people, to learn from it, because you'll be the ones who be one day, you will be guiding and to lead our families, our communities, as Samoan people, to lead in time of need. So always to aim for the goodness, and also just to thank you for your prayers throughout this novena, or the 9 days of our prayers, because we couldn't come together in the church because of the restrictions, but that's why I kindly ask our families here in Diocese of Parramatta or any other Samoan, because Samoa is also praying for us. See how it's very wonderful that
our country in Samoa are praying for us. So that's why we are joining with them, so we pray for them. And we pray for each other in this time that is so difficult. I know prayer is something that can be boring. Prayer is not something that we do not like. But but prayer is it will be that important part of our lives, that we can talk to God, to feel God, and to understand God, to how to go through in this life. So I want to say whawhitai te lava mo tō tausanga, to you, the children, and to the young people, praying together with our families. So our mass today is to give thanks to God. But it doesn't mean that it's going to end today. When it's the last day of the novena, we stop praying. We continue on. You can do your own novena with your family, whatever time that you want to start, because this is our duty to pray. And when we pray, and when we go out there, when we help someone, do it with the goodness of heart. Yep, le tatou ainga pe mo faso foi yalung fa now ya pe la so ngafi esen makongo fie na lo Samoa na sa ya vivi de tua I lona laulo foi mo no mutu sei tu lo mo le fa fonga I le fia miliona tangata I le lalolangi I karo mo la kapi va ngusina ma Australia ai vivi I le tatou ngana o se me o fati o a waio ya ko maringa ka loi baka o ko mbika fo le mitanga o le alo sa mo I lave I fa nau sa mo ya sa ya ta pe o to foi matua to te fa manatu ai to alu fa nau wai tatou o tangata sa mo ya tatou lava tangata fi nau tatou fo tangata tatalo ya tatou te faftai ele tuo mo me alo fo tatou tangata sa mo ya o le tatou fo lava I meneni aso sen matongo fie fo le au tala fe u foi mo le tawalunga ina fo le tatou I vaso le tatou talo neo te fa ma lo lama faftai foi ya te o tou lava mo tatou talusanga wa te minei manomia pe tatou finau pe tatou pipi mau pe I le tua ya la foi tatou talusanga se tasiti na le matou mtanga lenga nei sa fa aso mai ya u le fefe wo pe wo le mautino po lana na fitfilinga fai I le tui le vaccine ya tonu ya sa utong fai fo le fa aralo fo ngale wa tofu lava tangata o nona lava manatu I le tui a wa fa ma covid ya ai na se foi langono foi pa que le wo sa fa so foi le wa le kalesia o fa malusi au I tatu tangata I le tui ine ya pui tatu tu ese umai mo tala tau fa matau I le tui ai Urana tala for my young father, thank you. I am now at peace. I'll be ready to go to do my job. Vi adedi yo se netala le yo saka tang fai so swali for idetina. Ya to subsidio melola tina ya misa mo et fama. Ya ola fie maro mitang yo fai tina yo sambo. Ya talu mayali nei fama la be lava samo. Ya no Whairola I o Samoa te minei, ia la te talo Samoa mo tātou ni Australia, ma le lalolangi atoa. Ia o se sa moni mai whaktai nei tina ia tātou malawa. Ia ame se foi mo tangata uma le o fia ngai ma whaingkari nei taimi ona o le whamai, ona foi o le tere o tula fono le whaing tātou a fisa ngai, o le whaing tātou poto. Ia ame se foi o tātou a inga, o lo fia ngai mele au po misa mo le fain tatou fa tasi I Samoa po nei foi ia tatou te avele fai tatou fa mavaenga o tatou fa tasinga o tatou ainga manu tatou te fa tai le tu se ve o pele o tatou loto o muta le soifua le nei o langa ia le o tatou fa longo ia Yesu I tatou bangalia fa tino Yesu I lona ngaluenga le lei I le tangata ui lava to tele la tau na tu fam sinuino Yesu fa mai o la solia le sa pati ya tau lavale de lu ya Yesu le tau ya tele atou ma fa manatu la tau e tau le lei o tatu ngaluenga o
o tāua lea o le tātou te whaatino o le tātou ngaluenga fisosoani i se tangata ua manaumia le fisosoani. Tu ese ai mo tu la fono o mesi mea ia o loo whape tauwhai e whaseseina tātou e le tatau o tātou whaatino, tātou tiute, tātou tangata Samoa, ma tangata Kirisiano. Ia, Samoa ia mse foi le tātou ainga o tātou whaatase nei tu la ia tātou te whaatai le tua, ia ma tātou whawau pēr tātou talo, whaatino pēr tātou ngaruenga le lei, so se au wala. Ia, mse o tō tātou ainga lo whea ngai foi ma le tau whai sa ili le maluia le aso, ma le aso a wale maluia o ainga maanu whanau, ia mbonisi foi tātou po lo whea ngai ma ngasi o le whaanoruanga o le mariu, ia, tātou te mori umai le tua, e lese tali mea pātere po se stasi foi le uso whai whiau, ia lau le tua lava e ana ala, e mawhai o na fisoswani mai tātou tangata. Whaftai mo tātou talusanga, ia ai le whape muta i tātou novena, whaawau pēr tātou whainga te talo i maota malawa, ia le ainga lava lea, ia tātou maua pēr le malosi o tātou tangata Samoa, tangata le whātou tua, tātou te tautonu i manu manui ai tātou, manui ai Samoa. Uso matu whawhine, tātou te lau taitaina tātou mo tātou talusanga nau tele, ia tātou te momori ni mole atua, tātou te talo mo taitai o e kāri sia umalawa so se whata pai tauranga, le paia le tuainga sā, le au whanunga paia le atua, au le au na whawoto, ia a wā o lātou soi fua manuia, ia mase foi, ia a wā po lātou ngaruenga i Samoa po se whea lava di nei i tūri nei laulangi e wāni ia lātou momori pēr le au o le tala le lei ma le ngaluenga le lei i tangata uma. O tātou lenga le li ie whaafongu mai. Tātou te talo pēr mo le laulangi ātoa, lo whengai pēr le ngata o le kōbita, ia o so se whapitauri lava lo whengai mālo i tangata, ia tātou te momori tātou talusanga mo lātou umalawa. O tātou lenga le li ie whafongu mai. Tātou mori for tātou misa mo si o tātou atunu o Samoa, ia le mālo tuto tasi o Samoa, ia ma le territory o le Amerika Samoa, ia o lātou foi no lātou te talo mo tātou, ia tātou te mori tātou misa mo tātou tangata nu, o lo i Samoa, ma se foi tātou umalawa i le nei lalulangi. O tātou renga le ie whafongu mai. Tātou talo whapitoa i nei taimi ono le whengata ono le whaamai o tūri kōbita, ma se foi tū la fono, mana tū mai o lātou na māli riu le nei ngasi, e ma se foi o nisi foi o ma lātou umalawa lo a fia le nei whaamai, ma se foi o tātou tangata Samoa, o lo whengai ma ngasi, tātou talo whapitoa uma mo lātou. O tātou renga le ie whafongu mai. Tātou te talo mo tātou mātua, usum tu whapine, ua māliriu, e ma se foi nisi foi o upele i loto i ainga o māliriu ni nei baitau, tātou mantuai le tina ia tiresa a mitua nai manai ulu. Le atari ia Kylo J. Lott tuai mau Gadsden. Le tama ia Welese mangele sabatu. Mantua foi le anganga mo le anniversary le tina ia Tina Marie Judith Lane. Tātou mantua umalatou o māliriu i manganga uma i pule katou rio, tātou lenga le ie whafongu mai. Ia tātou ai ngai, tātou talo whalongo, Stein Pupu, tātou talo lava mo tātou lava mana oma.
tātou renga rei i e whaafunga mai. Whaafutai ta mā, whaafunga foi mātou talo la mātou momori mo i lau alitale, ta lia foi niso mātou mana ongo tono mātou loto, na mātou renga le nei alatu ia te o Yesu Keriso, lo mātou wari i. Amen. Ia via le atu le langi ma le lalolangi waro ngā lofa mato mauri nei Areto, fua ngā renga ma ngā renga ni matangata la vede ma Areto ola mai mātou, ia vi ia oi le atua e whaavavau. Ia vi le tule langi ma le lalolangi waro ngā lofa mato mauri nei waino fua ngā renga ma ngā renga ni matangata, la vede mai numanga whareanganga mo i mātou, ia vi ia oi le atua e whaavavau. Usuma tu whaafine i o tau tatalo ina ia tale le leia na uni taulanga mana au tau e le atua le tamā e ona na mana uma. Ia taria le ri le taulanga mai o lima, ma le vi inga ma le mamaru lono suafa, ia o ngafo o mai tātou, ma nana e kāre sia pa ia a toa uma. Lea tuai o le fine e mu, ma le arofa ia vea la mātou mōringa o se i fonga moni ia te oe, ma e whaadiri wina mātou ia whaatasi ma oe. La mātou lenga le neo na Keriso, lo mātou wari i. Amene. Ia whaatasi le ri i maotau. I nāsi a ia o tau loto, se mitanga ia i mātou i le ri. Ia tātou te whaafitai le ri i lo tātou tua, e tonu mau a tatau lea. Le tuae o le atua soifua whaavavau me o le mālosi malava, o se mitanga whaia e mo mātou i le whaafitai atu i ate oe, e le whengai ma oe la mātou vi inga pe tai o lo mātou mana onga, fia whaafitai i ate oe o lau mea lofa lava lea. La mātou te talo o le whaafitai e le whaapopoina i se mea i lo sidi ese. Ai ua mātou mauai le ola i lo alofa tū noa o no Yesu Keriso lo mātou wari. I lo mātou fia mātou te pese ai whaatasi ma ua ngelu uma i lo vi inga. E pa ia le i le tua wau. Ua tumu le langi ma le lalolangi lo malu. O le vi inga lea o pitolunga. Ia manuia le fia mai le swafa o le rii. O le vi inga i lea o pitolunga. Le ie we matua pa ia lava le puna anga o pa ia uma. Ia wina mailo wanganga fa pa ia nei mea lofa. Ina ia vea la tau mai mātou o le tino ma le toto lo mātou wali o Yesu Keriso. Alo tuna atu le oti o se oti na ia taria nona lava malie. Na tango ia la reto ma vatu ia te oe le whaafitai. Na tofi ia la reto ma vatu lona au soo ma le whaape atu. I nā whetango fia iai o tō uma ma ai iai,
o lo tino le nei o la foina atu mo o tau. Ina wa mai le tama fatanga na tango i reipu na to e vatu ia ia te oe le whaafatai ma le vi inga na tu watu reipu no na au soo ma le whape atu. Ina fe tango fia iai o to uma ma feinu mai iai o reipu le nei o le toto le whenga inga fau ma le whaavavang o le a whaamaringi ina i o to matangata uma ina ia whaamangalu ina iang sala. I o to whaia le nei sauninga o le whaamanatunga o au. O le misterio o le whaatuatua. Deri ie mātou te tau watu lo mariu, ma tau tino atu lo toi tū, se ia e toi a fio mai. I le whamanatunga lo na mariu ma na toi tū, mātou te momori atu ia te oele te mae, le nei a reto le ola ma le nei po le whaolatanga. Mātou te whaafutai atu ia te oe, ina we alu ie mātou e tutui o luma ma au nātu ia te oe. Pe soani mai a mātou uma we mautu whaanga i le tinu ma le toto ke wiso. Ina ia whātastasia mātou i le mafutanga e tas i le anganga pa ia. Le ie mana tuala we kāre sia le larolangi ātoa, ina ia mātou ola, le alofa whātasi ma whalani sisi lo mātou te māpa ia, Vincent Long lo mātou pikpo nei, Alapati Lui Matailinga, Peter Brown mo mātou pikpo uma, le tuenga sa uma, a mai se foi le mātou a inga ua potu nei. Ie manatua, Teresa Amitua Nai Malai Ulu, Tina Marie Judith Lane, Kylo J. Loft Tuaimau Gadsden, Welese Mangele Sapatu. E na e walawina malinei o langa. I le baptisonga na uti lātou whātasi ma ke wiso, ia whape nā whaina mautofi lātou i lona toitu. I manatua mātua usu matu whāwhine wo fo i atu no lātou mālo longa ma le whamoe moe le toitu wai. Ia taria lātou whātasi ma tangata māli li uma le malama o lau fio. Mātou te manatua foi i le nei tauranga pa ia o lātou uma lava lo whengai ma ngase i a inga ma se foi i sa mua ma ne Australia. Mātou te manatua i lātou nei Sofia mai le matanga rubenga o le Holy Family nei i Parramatta. Le uso ya Bernard Tuaimau, le uso ya Brandon Tiatia, mai lātou umalava lo whengai ngasi. Ia rofa mai ate i mātou umalava ni ia mātou au ngā mātou te au waifa tasi i le ola whaavavau, ma maria le tina tau paua le atua, whaatasi ma lau apostolo, ma le au paia uma wena whaatinuina lau whine ngālo tūpulanga uma. Mātou te fia vivi whanene whaatasi mai lātou i laua fio, e ala tolo walo o Yesu Kristo. Ono ia whatas mai ana ia te ia le mawtanga ma le anganga pa ia, o le vi inga ma le maru a tō wei lau fio, i le whaavavau lava. Amene. O le poloinga le whaola ma whamautu iala ia o pa ia, o mawhain whamarusia tātou e te talo atu. Lo mātou te mai o le langi, ia pa ia lo suafa, ia o mai lo mālo. Ia whaia lo whingalo le lalo langi e pēna whai le langi. Ia e whai mai a te i mātou le asu nei a mātou mea ai e te tau ma le asu. Ma whamangalo ia te i mātou ang sala, e pēo no mātou fwoi no mātou whamangalo i natu. Ia e wanga le anga mai a te i mātou, ma awane i teita ina mātou le whaso songa, ai lave ai mātou mai le leanga. Lave ai mātou le ali e o mātou le atu mai leanga uma, alofa ngema whai mai le fili e mbui o mātou waso. Ma le fsoswani mai lo alofa muti vale, e sauloto tu mawe mātou malang sala ma maluai mai atu lunga uma. A mātou whatatari man wha moe manuia,
ma le afio mai lo mātou whaola o Yesu Keriso. A wai o le mālo, le mana ma le vi inga e ona po nei, e o i le whāwawau. Le ari e Yesu Keriso na whai atu le wa apostolo. O le fide mua te tu atu ya te o tau, o lo fide mua te foa yatu ya te o tau. Au ne sila sila mai a mātou angsala, a il whātua tua lau e kāre e sia ma lo whangia, foa ya te ile fide mua maritasi e tu sai ma lo fine ngalo. O le so e fua mapule i le whaavavau lava. Amene. Ia tu mau pia te o tau le fide mua mai le ri. I le tato i ngai, le tato te whio fofo ai nei le whailonga o le fide mua Keriso. Fide mua Keriso ia te o tau malava. Peace be with you. Te mai māmoe le tua e te ave seang sala le laulangi alofa mai a te mātou. Le te mai māmoe le tua e te ave seang sala le laulangi alofa mai a te mātou. Le te mai māmoe le tua e te ave seang sala le laulangi fwai mai a mātou le fide mu. Whauta i le tamai māmoe le atua, whauta nena te besea ang sala le lalulangi, manuia la tōma la auria le tari suanga a le tamai māmoe. Le ari ie o te leo ngani mwhani mena o whale, tau lava o sau petalainga, e mālo lo wai lo wanganga. Ia tātou te talu. Neri ia o lau upu marau sakala meta o mato mawai le mea ai ma le ola. Ia vele nei mea alofa o lau walo e taita ina ai mātou, ina ia mātou au wai i lono soifua mo le whāwawau. Neri ie whāpitai mo whamunianga mo Samoa, ina ia Australia ma le larolangi atoa. Neri ie manatua foio a inga o whanono o ne mariu ma le oti. Alofa foi i o mātou usu mtu whāwhine mo mātou o whengai ma ngasi. Ia mātou te tonu pēr i le mātou loto i le lei o le mātou whaatino leo le angaluenga o le alofa i lo swafa. O le mātou lenga le neo na Keriso lo mātou wali i. Amene. Ia ere whai unia tātou talonga pa i misa ia. O te whiwhare o atu le whamalo lava ma le whawtai foi le pa ima le manu foi Samoa. Whatasi mo le tātou
ainga po ia fo nei I le pureanga Parramatta Ausitalia ia ma se foi ainga ma wo no Facebook o no YouTube whaftai le tō whātasi mai ia le ngata foi lea ia whaftai foi mo ka ia I comments ma upu foi whala au matarusanga ia it means a lot ia tonu foi au ngā foi mo te whalmarusi au foi nei tangata nei whaiwhi au ia wāringa rubenga ia lea la whaftai te le lava ai muai no fia whaareo atu foi upu le whaamawhanawhananga ma seo tātou ainga umaro whengai I le au pungisa mo le ainga le tina ia tiresa a mitonai manai ulu ia o le tina le neo si o le mātou mtanga rubenga isi usenga ma liu I le asparele na tuanai mo le atali mo le ainga le atali ia Keilo J Loft tua I mau Gadsden ia o si atali le nei na maliu ia lo sai tutonu o le alo lo tina si tulong ia o le asululu nei e fai le maliu o le atali ma se foi le tama ia wele se mangi le sapatu ia o tatonu ia o le o alo le tama nei to sa wa onga mo le tofini ia Maria sapatu ma Fiona ia ia fa mai se atu ia te o tou lo whengai mana au pungsa ia whengta foi le ngalo le tina ia Tina Marie Judith ia o whaftai fo le tina ia o te mafuta foi mo te maia morio se tu lord swafa ia whaftai foi mo le tina le nei mo na tautua mo le alofa mosa mo I Neuskalia ma le Ekalesia o le aso tai au I le mātou misala vai le mātou mtanga luenga o te usia lea le misai ya sululu uma e whaatino foi mo le mātou novena o le novena I le tina Our Mother of Perpetual Help ia o tātou swafa uma nei ma nisi foi swafa o tātou vanga I latou lo ngase ia o te momori o te taua latou swafa mo momori foi mo le misanta iau ia mo le novena le nei to Our Mother of Perpetual Help ai fina ngalo lava oe pila kino mo Facebook se me te fitalo sangai po se swafa o se tasi ia lo private message mai ai la se wala ma faine so tai mai ai ia samuai ia lo ma muta o mai el tato tawalunga le tato novena ia faftai lava le fa malosi faftai talo ia tato fa wa bel tato talusanga mo le tua alo fatele atu mo o to malava ia ma se foi le tato puanga nei Parramatta Australia ia ma se foi puanga I sa mo apia malo mo le tautua matango fia pokalame o le fonotanga tele o Maria lo fatino tele nei temine nei ia ma so temi sili ai famtalanga matango fia ma misa lunga tato YouTube channel o le upu manda Catholic Media e fa malo foi I le tato puanga ma tato tangata I le malo sa mo I sai to fa so fua I ia tato ia ma sang famuia le tua ia te tau ia fatasi le I ma tau famanuia tu le tu ia te tau le ona mana uma le tama ma le alo ma le nganga pa ia amene wei ul taulanga watu ia o tau ma fia ma le manuia o kiwiso le tu wai whaafetai se olofa Maria wa tumo e kalesia o ia te oe le ri manuia o e fafine uma manuia o Yesu le fuora walo Maria pa ia le tina le tua e tal se mātou tangata sala I ona po ne mle tuaso le mātou woti amene to fase fo